Da nije ludo ovo što ćete čuti nam govori i dokazana činjenica koju možete pronaći u njegovim dokumentima. Inače, ranih 2000. godina Epstein je diskutovao sa nekim naučnicima i političarima oko toga kako bi u tom misterioznom Zorro ranču mogao napraviti nekakvo postrojenje za rađenje dece. Njegov plan je bio, pazite ovo, da ima odjednom tamo 20 žena koje bi rađale decu sa njegovom DNK. On je želeo da stvori super ljudsku rasu. Da, dobro ste čuli. A sada da se vratimo na ovaj dokument. Ono što mnogi nisu primijetili, Epstein je bio fasciniran skupljanjem različitih religijskih predmeta, ali ne deluje da je to bilo u kolekcionarske svrhe. Previše na to ozbiljno gledao. Ovi dokumenti nam govore da je on godinama bio fasciniran kamenjima na kojima su bili drevni petroglifi. Tokom godina na ranču Zorro, Jeffrey Epstein je više puta naložio svom osoblju da premesti petroglife za koje se procenjuje da su stari stotinama godina, navodno samo zbog dekoracije.